Tinu ke mic pai chuka ko wireless microphone ke gen numa hanta wa unboxing khali nai ni khulula tawo amuk menu rok nang jek mogon aro full step sijak amuk bin mic aro on khajan dong ta amuk bini tam chana type C check phang mo jack si amuk ya iPhone user ong bagai OTG asang na charger dong amuk bin charger charger iPhone ya angka asang tahu quality keseng kino lai manchina